Odafo manema wakwaba emfa umbra GCN page so midin edi adwoa sechi misro subscribe to my channel founsa mi abe one so ubenya notification ensema ekoso wo mai mo bia benye bia tie anase ubenye bia hwe ewo GCN page ha osofo owusu bempa ena okase na osofo owusu bempa no ena oda asafo freno Glorious Word Power Ministry ano na Reverend Owusu Bempa ninsem okay na say eye omanpani dada His Excellency John Dramani Mahama enye se Ghana fo nto abama no Ghana fo to abama no na emome no esan enumi bi eda no sunti no ojina 10 times say ento no so aba or bury 10 times because curse bi eda no so a esese onya asofo a omo woni medri anya mensa wo mo so a chese omo hu ade pa ha omo bompai ma no enti saade a omanpani dada ontimi be president inde anasa ochina e wo memu ha na de enti a sofo Owusu Bempa de ensem we na tudwa omo efre no e wo Ghana muntie dwumede so e wo Neat FM so na no e na owura akwasi aboaje ne twetwe nkomo efa eye ye wo 2021 aye be ko 2022 23 24 na chese ya to aba se ne Ghana 4 years dia ya to aba no na nanado wini ya chese nanado kro wini onya 1 year ene be hwe Ghana ha NDC fo mpanefo ni bi na NPP fo mpanefo ni bi we ya me na meye say me na metu frank ade ama NDC ama yoko no we ya me na metu frank ade ama NPP ama yoko na ensem bebre na eno no mo frɛ Owura Owusu Bempa no mo bisa de say saa ensem ye koso wo Ghana he ohu ni sen na eno na Reverend ekire say ono we hu obi obeye president dada after nanado no we hu obi obeye president ida say nipa ni fi NPP ana say NDC no we hu nipa no enti no say nipa ni fi ofi NDC ma we hu no ofi NPP mi nso we hu no but on fa ni din entu dwa sisi a na no ra kwasi agbaje bisa ne say eyo mampani dada na John Dramani Mahama no say oh no dabi because omanpani dada John Dramani Mahama de nya de betuma be president bio e wo man Ghana emu nde anasa ochina because enu mi bi da no so na se no me no chiso onye osofo a just onye osofo ofi esura besi fam kim and some of the nsa to no so deliver no enye sa president ne de ebe ya sem papa ebe ya sem ankasa na enu ru akwase agbaji bisa ne say oh na se we de ati bia because osofo bi so be cast on manpani eye His Excellency na nado dan kwaku father so eye president no ono so na enumi bi da no so onti be president na no eno osofo Owusu Bempa kire say eyampa na mom na nado ne de no sofo ne be kan no ono sofo Owusu Bempa no oye ho akan kire eye fasting bompa ya kwa His Excellency na nado dan kwaku father ho ene no kwaye eniama ese so omoye nti na case ni fi ho wetu be president first term na second term no na omanpani dada de one term presidency no onye bi ne enkwa na onye bi ochina na ontumi ndi president so because enu bi da no so say omo eyi fi no so na nti ensem a Reverend Owusu Bempa de atudwa nti for now the nyamin yin chel say bia mamfa kan ni nko momfa eye bia different tribe bi nko eno di nyamin yin chel but oya kan ni o oye de be ni o eno nhyeda hia for now na minim jo be Ghana president after Nana Akufo-Addo and the nyamire ya teme da fra but enya dia be to tudwa di so mi hu ankasa ena bia metia on aso aka kiro but na kind of public party there be meni nipa no e be hia na maka kiro nipa no se wo ena obetena Ghana konya so prepare yourself eno ntino papa so ya kani o so ya NDC ni o so ya MPP ni o ade ne de da ho bibia ntimi nsesa no enti nka mestre ka link ya papa na no si boni o but nka yenya fe akan ni de ana not ni de na yemusa wo nyame pe a o wode mo man Ghana because ya papa na na den kokupo do na nyame pe ti na nyame de ne tina konya no so ya papa atam no na nyame pe eno ntino se de TBR no 2024 you be Ghana president there and the other o kan your be president the other the idea ba kwa em se makenkan we no em se asem bia wakan we sensi su biom kra ene se NDC for bia womodi ye Owura John Mahama eko even 2024 ontimi ma me yo mampanyida yo me da se em se sa asem no ho entremu wo pa
Okay. The thing say, ɛnyɛ Ghanafoɔ na ɛnto aba ɛma yɛfa John Dramani Mahama dabi. Na mmom biribi asi. Na ade na esi yɛ no, ɛno na spiritually affect yɛ papa no. Ɔho eti meka biribi ɛde connecti Cain. Ɔho sɛ Cain sɛ okum Abel no. Onyankopɔn ma ake Cain moma so. A na ɛyɛ curse. Enti yɛ papa John Dramani Mahama so obetumi ayɛ president mpa a agye so ohu na me nipa bi a nyame sound so. A obetumi asra me nyame ama curse bi afiri ne so. Na saa curse ne firi so obetumi ayɛ president bi. But saa curse na firi ne so deɛ a papa ɔbɛstand 10 times, ɔbɛstand no 10 times. Nti nya Ghanafoɔ na ɛnto aba ma no onyame nhu bi. Enti no ɔnhwehwɛ nyame nipa wei ɛnyɛ kɔmfoɔ. And then you'll be a spiritual be a one being. I'll be enchantment. Come on. Not software in mood. Software in the next hour or so. Then I have the Brewaha. Oh, move. Now, in Kayapa penny Misia. Not on check a pay at Dibia was so yet. And the man who needed the dream. Now, so persuade president. The time in the dream swap will be my president to be. I'm going to be my them. Ba nia wo kan mama kai bem say asem mi a ebre bi atwem asofo bi kafa ye omampanyin na na adodanko akufo ado ho se mpo enu mi kra wo na buhie mu ntimi ma me omampanyin da na die ne kaka ho bata ye ka se omampanyin watran so mienu kra oni mienu so ni mprenu no wo so yi sa asofo ne kan ye no yesu ye ho adwuma asofo ne kan na mi o su bempa ne me ka sei me ye ho adwuma me na minim dia me ye me na minim dia me o man penisia ya ye so na me adu is what Ghana president enti men down to the asofo ne kan ye no but ne asofo ne kan ye no you wana mo bi eye mpaibo bi eye ne be enuti ena ma ye man penni na nado baba be Ghana president no me enye se bi a ne mpom so na ma no me ba be so. But you will send me on the mood of clients mean kind of category. But your papa no me none so. Nemo Munamishra, I want to show. Any your ancestral cases. You will be on one. A boutique of people. Maybe Krana, whom will be near Buchiano, a papa. And a Buchiano disappointing home, and a home may be the case at the actual Buchiano. Into your own Timbia, no man, if you have a doubt. But so you want to be a Christo. Now, don't want. Send it to be an anomaly and no end and TV. Into men doubting me are so for the Kayano. But the minute say, you're born pay. Menim so omampanyin da John Mahama menim so kwa sorry Assemblies of God in the Kaho. Papi. And yes, I won't cross for the now. You